sen habadan ki jingja ki basu jaring khat na ka jingle kulmar ki brio surok bat bandan ka jing tingkhu kali ka bapoi shadu upot bakan shemru wat ya ka jing em ubrio bat ka bapen kalador ya ka long ren yeng ubrio na ka jing bom long pura shu agi de khot met ubrio ki babon kum kini ki jingja ki kot aka jing pen bet lani banya compromise khlam da tep baki Kyndon an ki la ban Ïarap ya ki halor kani ka jing idan kamban pensya yo patba kidan kamban tip yak an ka kanun uway na kinong esat an uba vijike Kynta ubade unong esat an barang ba ka jala habapan ngo kumureu sampang yak Kyndon an ulaong ka Meghalaya victim compensation scheme araja arpuar kam kuntop shu yak jingjar na ka bay tingkho kali lanik accident kali namar kat kum ka motor accident vehicle act khat kandai spa prapopra ka batai baki bor pulet ki deban ai ka jingpen tip show member motor accident claim tribunal Henry kumba kalong menta babon na ki jingja accident kali hajalla ki syukut no tang ka jinge penbait hapadang ki al yang mamla bat ki lendat no ya ki Kyndon an dia ni ka wei ka balong interesting ha ko fa kan ni kalong ba ki cases ki ba ha ba ki accident kali motor accident vehicle cases covered under the motor vehicle act 1988 wherein compensation is to be awarded by the Motor Accident Claim Tribunal and cases covered under existing schemes, facilities shall not be covered under the scheme. Kababut kini ki cases under the motor accident cases, kim covered under the Meghalaya victim compensation scheme, covered Shillong Mail. Nomor itu kalau kena pulih kena Motor Vehicle Act 1988, kalau batai syai ba kalau dalam nakajong ke provision, kuno bensi compensation, kuno ban apply. India nawar ngayo kali ka kabu ban kran itu subject India motor accident cases. Kina pulih kini ka Motor Vehicle Act 1988. Sisin bakadang kini ka accident. Kadai ka kamram jauh ki pulih ban report immediately to the special court, to the member motor accident claim tribunal. Ini kan special code. Kalau create under apa jo kali ain Motor Vehicle Act. Kali ka special code kadang ha barak ke district. Te apa kali ka ain. Kalau dot tak Kyndon pasairan ba sisim kadang ka motor vehicle accident. Nara di barenti di bahaya. Kali ka duty jom tu ka police station. Kali jom tu police du ba conduct investigation. Ban penting show member Motor Accident Claim Tribunal sepatu tak kacingja. Dan kini si ngalap kadang kita ka accident jo ta ka bike, ta ka bagoi ka bike, tandra bagoi ka bike. Bat kiong utau ba bensa, uang ba utau banyak ta ka bike. Udah jom ta ka National Law School. Ante po mayor ranch. Kiong udah ui betre nak. Kiong ship ka ten jo bicycle sana jo kita ba ada nak tu. Nasi ni kabu ban batai sai ba ki purit Kim Shimle ika kamram ban report show member Motor Accident Claim Tribunal. Nang nasto baradai bandran ka action kalau tenge yo yaki kulit apa kimle kita. Nanda ka point kalau ba utau ba lamansa ular Atiar hospital jadi bon beri nombor Atiar hospital na bon banai. Nanta bat ka skuti be joru kala do ukremio bandle saka Motor Accident Claim Tribunal namar ba lack of knowledge kali Shillong ignorant bunsin ki paida juni hi ba ja accident gele bunsu compromise kanun toy you can see ka insurance premium man ki amount behe lara biya bunsu compromise no kanun toy you bandan kita ka Motor Accident Claim Tribunal lara ki paida issue sumna para magi kali ka duty jong ki kulit bagi dia report dia crime saka Motor Accident Claim Tribunal bak kali ka duty jong hidup besar jenjang makin rush saka Motor Accident Claim Tribunal dia bunsi utau labor lado ita skuti haka ba utau batre yang tapo National Law School uang ngamdan pisar lu ban repair ita ka skuti ngamdan pisar lu ban siang tapo hospital di sini merasakan kadang ka jingkrong di parlok parjot siang bisa mentah taman itu belang ka point kalau ba ganja ayu muntah ku mera ka kes kamera ka kamera jong di pulit ban
Pan pitip manle ka egi beri manne ka point kalong ba ignorant is bliss ka chudon mukta. Ndrei. Karan lu ka kintin ka law is a cruel mistress. Law is a cruel mistress. If you are ignorant of the law will not come to your aid. Takada kalong very important mat paiba di man tip bahari dia ang kalong. Kumunong saat an ula kentu belada don ki beteng ko kali ki beri ki di berlek mi syak District Legal Service Authority berketai ke authority kan salak ban po ya unoi saat an bertebet ban ai jing da ya kita ki bersam jenjar bat ban wanra ya jing bisar ka bahok ya ki. Mat ki di lara kisufu ba Kyndon ka pisan wadi badok Kyndon ka pisan ka tingkat ka District Legal Services Authority ka ban provide legal aid. Ïarap ko is the District Legal Services Authority. What one like ko hakmat o murder claim tribunal man panya ka compensation. Kibreo nangni siya kamat ki wala Kyndon ki ba press amik pasna. Kidi man sufu ba si simba ka jar ka accident. Nala ki sufu ba Kyndon bisa tingka ban file ka murder accident claim tribunal. Kidi ban rise siya ka District Legal Services Authority. But kali ka authority Kirke, wood, kalau pun thungi ke legale, kibat tebet, kibat long ki plida jami tak kibat dok, wasam. Haba tien, pej bahagi ki sharp plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet. Namar kata haba thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la ai kan diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat la ne ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka kia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam don ka sharp plus F menta ka sni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya